making a logo out of 17 diamonds. Whew. Come on, let's finish. Lina, na ikaw yan, ikaw. Gerak dat was zo geifel. Kan tu zo kayo na facturen voucher. Tu zei dat was voor wie? Ik heb toch niet I'm a single mother. Ik was een single mother, ze is nog voor me. Maar praten vaak mensen aan, wat je gebissen, wat je gebissen. Van whenever jy daar binne is, dan word jy gesiaan van. Tu zei sy nie. Nou sê sy ook nie aan die eiland, ja, sy kan my nie op die of julle, of sy kan my nie vir bestuur nie. Yeah! Ik geloof ik maar als je dat. Dan hy het ook van sy kruid gesê. Dus ik op ik maar. Sorry? Dat was toch man. Pietman. Hij kon wat is je man? Hij dan moet die trom. Hij zei, ik wil zijn vroeger op je. Maar dat moet mijn trom doen. Wat eindig jy met sy skills? No come to think of it. Ek sê no come to think of it, because julle het ons uitgebel vir die hofsaak. En toe dan maar op weggaan. Hou jou bek! Assalamualaikum lama. Hy sê lama en dis hy daarin. Hallo Dailin. Hoe gaat het? Hello baby. Nee, hello baby. Nee, ek sê al hier baby se kan my saksi di. Ek sê al hier baby so ek sê net baby ne nat ana pro ka sê baby ini. New stuff I see. Ek wat ana order ya ke ko bina sê baby. Nah, alas kita na so